Mission Indra Danush kepada ke program jangka sorkar kami lingba ketnat ke kot kekhia kalaya ceprang hapo West Kasiels District hakaba hadu san hajar aspa shpongut ki khelung khna ba 6000 aspa sangut ki long kami kilayo jingmentoy lingba kani ke program ka jingpu pakong san e jangni ke program kalong ban pinpoi ya ka jinga injektika shabaro ki khelung badangkha hadu ki beladap lai snam karta La banong banapdeng ki Lightly District ki badan ha Meghalaya ka West Kasiels District kala syajiet panyo pdang ya katai commission namar kadang duna palat ha kaban penyo ya katai ka jingai inject tika namar hadu menta ki dan hadu sanspa ar politely ki jaka a inject tika ki bahap apo kani commission bat nakal yang ketnat ka koit ka khia kala dep ha ki babun ki jaka hadien bakala sedang nadu bena yayong hendrai ke basa menta satang benai naitung menta usnam Halor kini ke program nakaliang ke sorkar jila kala baha artli ki kali a inject hapo ke district na ke benta ban lek chakishnong baper kam tam shikitu ki jaka bom lat kali bakin penpoi shikitu ki khelung ki badai hok ban yo ya ke jing a inject u Dr. WW Pira additional district medical but health officer ke district ulai thu bakani ke de scheme bak sorkar kami kala shimkhia na ke benta ban penpoi bet penpoi renti ya ke jing a inject tika sha baro ki khelung kita pergi distrik bah po India kiba ka coverage trong ni Indonesian kaduna ba distrik kiba la jet kan te hame Meghalaya jimi kita Lightly district di West Kasiels di Kuwait bat kani ka Mission Indra Danush kadai ba le ya kini ki ai kini ki injection tika yang khateksi ya ki khna ki badam khlung medu ban kabar hakane ka Mission Indra Danush sa ka fourth round ka ban tram hamta hau Julai mo kan kot hau Julai tinggal ni hakane ka third round menta ka total number of session plan kalong sanspa apply tuli ki jaka bangimut ban ai injection ki number of pregnant women bada kemut ki long kemi ki ba armat ki bangin target ban ai inject menta ki long siaja aspa sapusa